ubwo yasuraga umurwa mukuru wa Algeria. Intumwa idasanzwe ya ONU Clément Voulet yashishikarije abayobozi muri guverinoma kubabarira abantu bahamijwe ibyaha cyangwa bafungiye uruhare rwabo mu myigaragambyo yari ishyigikiye demokarasi yo mu 2019-2020 no koroshya inzitizi mu bijyanye n'ibiterane. Ubukungu igihugu cya Sudani gishingiyeho bwazahajwe n'intambara imaze amezi 5 hagati y'abasirikare bahanganye. Abahinzi bavuga ko ibiciro byazamutse, ibikorwa remezo byasenyutse kandi ko abaguzi bafite ubwoba. Inyigo ya Reuters yerekana ko isosiyete Eskom yo muri Afurika y'Epfo yagiye irushaho kohereza ibyuka bibi mu kirere, mu gihe ibigo bine gusa muri 15 bigerageza gukemura ikibazo cy'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi, biratuma igihugu kigira igipimo gihanitse mu kwanduza ikirere. Umuryango w'umugabo w'umunyamaroke warasuye ku nkombe za Algeria mu kwezi gushize uravuga ko utari wabona umurambo we. Guverinoma ya Algeria ngo yavuniye ibiti mu matwi. Naho muri Tunisia abayisilamu bizihije Maulid an-Nabi, isabukuru y'umuhanuzi Mohammed mu mujyi wa Kairouan ufite icyo uvuze mu mateka ndangamurage. Ni umwe mu mijyi mitagatifu ikomeye muri Afurika ya ruguru.